hwenia woni bie enyanka papa hwe won nyina gye mmofra yi ehwe won kosi se wo be free ne nanse akọ ye dadwina ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutu mirika me yenkopiem ewo drobu jape krom frɛ odifo ewo 0243 356583 odifo Samson kwaku yeboa osi awie mfuo ba I need you some new Udifo Bakupa, a radia yina maya. Your manager, this is the nation's uncle, Offer Bishop Lumba. He has been in our family. A Koowaa Mediana Ocean will KUMAWOOD TV Swan. Or man, no cross a womb to be born a community animal some more from any other. The Simon Amon Kamaho, I will Koowaa Media so, KUMAWOOD TV, Nian Kano Kren Jenipa. On Bampanian Francois Kano Kren. Sana minister young for so hiano kure na nanoma him for post for soldier for obi bia o fa kura me yebone me hiano kure bone na yanka no kure wo man mu e wo KUMAWOOD TV dai wo je won say dan ya sama totawi a wonka bi ma na tunya nkomago a menka bi ma no fi so mu nyina ya Abraham ma na mpesa me ka kire Ghana say ye wo abrofo kana ma bi a wonim nyansa che panni bi a ma no position aya me ka ya na nipa ntiase ba me mo mfato bi say enne ukokodu airport a e broni krama ya tetene se wonyina ho no hunu nipa kokehye no a wonche no abra ye di nipa ko gina wa yetu o muka omutimi hunu nipa ontimi di tete se kokehye no ho nanso broni krama timi di tete me yeche no di se wo hwe ya broni krama bi so wo mfaso che panyini bi apont ne Ghana na kuro yi sese ya na mo se mo be ye ne dia awiye ne ye nyina ye be hunu awiye awusia make sure so be Koowaa dwumadie e wo KUMAWOOD TV anopa no nsia ekosi anopa no woche na ebe de insama ekoso social media cover Edmova Friday's edition of Koowaa Ibisabria ekosi se no woche ebebo mo fanche ene yache yipa na so yesremada yaba ne de na yaba wow Ibisabria go se no woche bebo de asida e ma champions traveling to wo so pese otu kwan ekwa manone a won krata sem bebi obeda eduane obedi bibia fa beda wo mo obejo visa ma 5 years working permit ya jama and sana omuno akasikasem obi mo ankra mo ministries old passport office home ena obehu omo saso ena from 0531 801 173 0531 801 713 from omo eno ebetwetwe nkomo na enwe bi esepata se wo so mo didomo no wo mo ede adomom saso ene ere asida bema odifo na na yeboa o japekrom but odi shebia na adwumu kano ene no ma basa e mobro wa enyanka krafo munyinara mosena no ntosimu muchi na momra japekrom na moba obeye mwadom ama yaresa ay modia saso ena antani sheme didin bibia mu no obedomo number da screen so a afa na onne twetwe nkomo na onye wadom ene anope edwuma mienu we na anope motedo musika aso yasne ema yedi Koowaa dwumadie ebro the live on Facebook KUMAWOOD TV GH the live on YouTube KUMAWOOD TV Samdaku's initiative Samdaku's TV so the live and say subscribe to your channel now I like your page no comment no share na afofo so enye bi ahwe didi Diane eduhine yache yepa internet mama Bishop Lumba Akwaba na yemfa ensem no ehihye so Bishop Akwaba good ene so yaba ya ordinance wa cha me hu ade chia fufu ye kan se nhira ne ani die enkanidi na nhira nka yefuna wo yen locate we bi obi awade nyankopon nhira no na wo nhira me se edu hine ne mini akosi ade mfu aso bi obi a rawo kudi na fidi ato a wotie kodi bafo etie MC ato petie fia mavis ne akuya nso de ato a na ama owusu shaida nso ayeforo nso tie awade nyankopon nhira omu nyina na yebekuma aseso abineza da akoya ado ane sofu chief Kofi Job no mne Mr. Yeboa mu nyina eti awade nyankopon nhira omu nyina abeni die no koro no sa ebewurum na the stories ne bawia ato yebudo mo maka na twu. All right, tell us mama yaba ne de na yaba first story making headlines on today's Koowaa Show and it said everybody so just say aposiphobia wo mo sebie so sebie nya Ghana sika twitwi di o makoyi a o mo de ko bag bi no ene akonfo
as sebie so sebie nyado if almost say robbers am robbers etitiro ankasa ebowura kai mu na omko shutu eye posini efe sika no na ni bisam ne say wo ensaso akonfo emu ye hwe bi ne ba na ntimi at least body all quite one no cry because ena wo white one na onkata nanimo obi enu a wahye akata nanimo Oma etete so no oma eti akire ni nyina obi anim da ho ni oma kata oma anim ni ya oma hye helmet ne pe Yakubu na menya onam yenko nam we de yentime nwe na anwumre we sai na hote asesi a ba go fi be piem wo famok ablikuma famok security na very tight papa o hye sin na no just babia a tight police for CID for and even so crime scene van for nyina ama be sia utimete ano ai di wa panumpa ba go bi o hye nhwehwemo amugu so ya utimese Ghana police awoniama yo be piem wo filling station yankrofo bebre na adwe se bank bi na wa ha na nkrofo na eba be wia enye bank filling station Star Oil filling station wo ablikuma famok eno na krofo iba ya tika ai wa hanka amo iska no temprempie the filling stations no kokoduru ha amo gigi sika na week na say day ska omanya no na amo de ko eno na back uba ni bulioba ni iba ya okay na ka say o call ye ni nchemu ni say o mbe fa sika wo ho o mba be fa sika e di akọ enye say bia wo mu abranche wura mu kobu fuel dabi number first o mo be fa dada na say na afa no mbe fa because we hu so mo sen ba reverse yes car no afa na car na awura inside all ba reverse na mo unte babia omukwa fa sika no gate nti gate ano na nka odi nachi ekọ car no so achi eni ebie saka na ebie achi nti odi nachi ben dan sa mbetimi di sika na awura ma nti police ni no car ni njina nka nti sango si sa ne sa odi sika no na car no to emu biti no car no reverse no na boys no so fa car na chi satam na tellers ni dia si the dent branch no fa car na chi na obi gate no na poshutu police ni no ba kwekwa okay mama for video no this is another one police ni no said they were wuda honi who say what chanity akwakoto driver seat no eso wo mo ni tuo no let's see otumo say omo bo bank name no a filling station rather and a convoy Asia a billion vana a coha a police carrier bank. Da ben se ma police for Jumapa o maye na si emra nko na omotimadi akiri akwa akopen pomasi bire amana ye fesa o maye adwuma aya akono na aye fenso na ye kan nyina se ya chi akromfo ya ekowie he obi ekowie nsenke e besan ame yakun omofirati asefo asase so nanka omso ate chi ni we police for kure se ebo ne ho ban e de nako se emrane ni nkonkodi emrane kodi a ekowie se to munya agimida a filling station ni paguo akromfo nya kokoduro anhye wo manim mpo edima bawura wa pake police ginam okobie gate ya police for da meka ebinum nya mechanism omunya straight ebi wunya dene ebi nya fit ebi nya smart oti police bullet bomb mo ni se beta party obi di motor abekoro so obi ba say etimi be bie gate atutuo na atimo dede na fafra melon na papa ne what if so no so ehu
ɛna ne esi ye die o de nkofo party mu ansa na mo ye na ho ansa na kai so baba reverse ya no obi so esi tutu ben do mo nye ni papa ndi no be bia o gate bia ozo start papa million sa na be fa obi a bia ye no so di asem na se aduma we de ya ma adum boni ma otiri mo nya sa se wo ma wie wo ya che wo mo ba wu ni eri ase na ko ndi pesi na ekura mo ya mo hata wu ne ye anase jamani ya police ni kura se no front one jina ho na ti akire ho na re ko achi awo so de le bi achi ni atentele ni mu ni e pre go bi ya no bi nti ho tro bi ani afa ni pa ono su di akira ko says na ba no ba ko bi ani to aha se band de no sa na ya mu ye no isi e ba accountant bi ni fees woni ye di akira ko ye di akogu kasi ni ma no no mu matena akiri sa na abom ni ye ko o di asemase so the police ko na so tena na so tena nchire ba bi do ho me na wa tije dem ho kwase ani bi ya na nim tu se na sum bia ba na me hu se police ni asabe wa ko training se no mu na mkwan bi se kuna na me kra ewra ho ba da mi ma police for mo obi tins bi o mo so no free police station na wo bi o mo ko no mba yo ndi anka mpepa o mo de nya bu o mu ni police ni nya kuma mu ni police o mba chi mu di se ya so mo nya ro mo ko du mo a I want to be free with cheese na flower ni obi de be tu ku na mo mfim wani o mo discipline duties bi me nim se na o mo jai dia e be wura mo mo se wa ko ba bi me ni abi na o ko buru ba bi no ye de sa na damfu police ni yes o na damfu ko so ko konsu no na ne o ye twasu twa no age ne obum police ni na ni mu gwa so sa wa de o na damfu ni ni sa edo ya so ni ma no ahwini si no fami aya ya chese wa buru wo di good so na mi yan odan ndu anya na ko pare na nsem waye ni nsem na waye na ni wure fi se na damfo no no ye ya no mko yi no mde ba police station do na mura ho ono na damfo no pie fi na chi awurade ni ya we ba no di pigi akata say oh chale if this guy will do na su we na ba chale me benyame me jano me se awase agume omo obu infreji bebi wa wote sound no odina nche otu wasmu odi so yotu e was nwe ni kwazu odudu kamo amo kokwan so a we mu na otimi twan to se beta flat and ko so sa na mo ya fight na yiku no no otu wiase ajimi fo we na tena wiase kwasi asem ti ya na bia yetu fo so mo nche wo akoro mu nya mo de bayo akom nya do mo no msi kwa na so adi afa na be first kan di e pa na mo pon that time go to take kumbuba adi afa na be first ka anano mu fi eba da before afa bi na mo go fa adi ato aso e bi o ma wi dia so ma petrol filling station we wura na yi bia na adi na e fa na india because operation mo ya ne simple amani tue we re mu na di titiri bia mo fa he kwasi isi free zone odi mi ka fa wa bre no fa chire sa no be bie so simple you see india wo die na ye o mo de ano na me na na du so ka won fi me ni ba se india ye ngazi atoto na no oda CCTV camera ni yehu no edie ko bisa ni ebisa no beta ye nti omba one nkofo kure ka ho keke yenya wu o cheze ni we na ye ni onu amu na esembo onu amu na ozo wu fi ade gboza sijo onko kura o meje no mo so nti no mu ni an ni sia nyansa moto 2 o mo ye 4 o mo nko na asumbiye mura dawa ni police ni soja ni won yare abaya tutu e kana wa jimi pa wa jimi for sa na me kana da na me kana say why bambofo o di ase ewade yankopo nim se samson be bambofo no o de na tuwa de na kan de kana ho waso obaya obani se no be nyame tuya ni obaya bambofo de ama Kristo entimi ya fa yi wan kaniti ni o ni atuwa de nya de ma na ho de ba entimi se me tuwe trust me se ko ye soja na police sam ni kamiti mu de no because na me go me ya ye betima kume timi van ko di agro ni nyauna u de jim gidwo me bu na na ku u ya ba ni me fo ni agro ya me we se tuo ma me ntro me bo na kwasi ya me kume dabi me na tetro me hawo na kwa bi su se de me ka ho ka mo ma ba chin kwa me frema me awo o mo ma ba chin kwa ga ban ka so me na me de me pe be hawo so just the appoint for us for that me that o de munim sa ba mo me so e yes ni we go to tente na to osere no obu ade o respect na ni bi aba e ye bi fo na ye we nye bozumo na o ka se misio na misum nyame ba je aba ni eri ni nsa ka bom ko dale o to anto na
ye free na tena da bi ko ne tini patrimo dene people we do ni awoye no won say wo be pen no kura kakra wo makro no nkoso wo ma program nkoso ya the time for the target because ono wa plan so be di bone no e na wo so na wo makwa nti we no e so wu ni otimi di bone yes nipa wo no amti kuro ni mu no sa na ma de nyina du e di sa wo to na se ne ma urade abonu ni se bitimi ye wei e bitimi na so di gimi betuna ma de no wu a nyame kura be bu sa se na ne wo ba wi ase ne be ye na de amabo ni se wi ni dia ne wo ba be ye be esemo wodi ti akwasi munim obi timi dia sabra ye obi wotete abana afiri ni pakoro so ndi sa abana ye de na asa ye bozum se mamu a mu ye adwuma ti se amon pese se be mu kura mo kura yi na polisi ni bo se tim so je ni pa wu uniform so ri tu otire so ana tim na ye baba so da na adaye da mi dia no me mabo esemo gosa adwuma ne de na wo yiri ti fie nya na afa se okura wu ari akonfo kotu ko bu sa seliki wo ye fenze abo akonfo ba wo sa mom se se ye kire su kum kremoni a o meye ye kire su kum seliki kran ba go mbe gese mani ni won ya kire seliki su na su na pa no oba na su na pa no oba ni tire ta no ma tata mo do pua afa de bia de seliki afa no mo hu zaman se wo jina o trasa no wo be ma zuna mranjo mu bosi se ko mo fresh o e kun be tu wa da ma ho na tire asem se to a ne hu se wa be ma na kuro no kura se suro wa di mo e ya de nso na ye ada tro so ja ni police ni ye ri ya do criminal ko TV presenter radio presenter timna ko wasiafo bi adum boni ndi ni wo wu ni akwado da simple ni wo di na wura bo nsa 10 minutes yakata wachi wa yira abrawo ma wa yire e wo bisie wo so ho mo ya haba de wo tu bi agari ni nipa afuo nipa ya no mo ti guru mai wo mo afuo o mo pe nipa se ya ni nipa fombo de ya nya no de sa ase no de mpa nya agoro sa aba korpe o mo aba tena bonti aga se ba sian se wo to sa na ni wo o be kan ba sa obi be ba bonti aga me na me ye sa no obi matam dodo mo de aba jimi jimi se jinje me ma du ti se mi ba yale ama yale na mawuo ni obi ne ku ne are ya ti ko wa bosi fele se ehunto omoso asoja fo ehunto omoso ya ti manfo so ehunto ti ko be na ya de na afa ntuma pefra kuro we ya etimi ebe ya dai ba de ani ya ne se yesu ko ya na pe bambo afia police foi ho na ye kunkum wo mu ndi a jeze wa ba ho ban mo mo akọ mo nya dere o ma wo di nyina wo mbajo olanze so mbajo wan join down mbajo wa mo si be fa si kakra bla ene mo mi mbajo ne hewe ye ba kwan so che ye hye mo mi ye ba nimi su o ma ho de won ejina na anu anti ne ka yebi obi atimi de aba bo soja ni police penine etiri na kwa obi na chi ko so de abo etiri na de bolem ni na ayi mu ana etima ba ba djuma film obi o passport officer mu migration officer ene be ji police ni every sabe odi ni se mo ni idea ni tactical ayi bia obetimi dia dia ade no ana etima bolanki eku no migration ni na etima nya agodwa be fetu na ban bi ja mo no etimi dia achi akwa no you see omu be brezo nko twenya nko dia go se kwa no nya ati mi dia no kwa dia wa because boy ni bi etu no wa ba wo be bia you ni so de be share do start so wototo tina wo te sound I started to try so wo from wo say ba ku ni obi en say do chira de kan afre no should do that straight away that be mo for video no na hebi oh I see o start ni from so ni so anya re be to share do ya no no bo edu tu tu sound dia waduma no ya to mo so ya dede ukere ayi ni ba na ni na so mo ntwemra na ya mfa ni nkomo na dia mo so mu e man te we mu what you say in the moment you do from something only you say do be ya nko no first what you say those one vanity and god the two na no go tell say na no dey jina wo what ten sa wo nya no no anka wo nyine ko no da from na wo dey wo say obeshia officer amu je ja wo sa tra sa dia da o me jimi sa o da o me jimi sa e dia kire ma de na me pa ma yi ga sa na de ne ma nto mo sha won ti say person omo ni almost starting no odi be wure no okọ na jina o na unya sa CNP very nice so yes series and to finally new movie on the play ni American say oppose for no a say beta flat o mko chi wo no o mfo msanke kan ye nyina se mwina nkoi
ya obrubu wa bosa idiwa simu ya du mvada boss for the way say no mche bia sa for ni tawu obetize azini pakro na ho mfa na du ko police for na esa ombabu body to abna wo ba bia wo se no omo sa afro no du abo so fi modani ade am se ni nyini fi on fa ko hospital that to ko no o ti ase wa police ni da ya na ko lo bese no ya kwa na be fe chiraba so on ni ade ne tie nti obenyi na oto wo from so be hu bebo it so 10 na yi go obi no from ho so yes ndi no zan ko no so jagu pulim za o se bi for de ba ko ku ye pani e se o to kem le da tum o so so obo glass ni na za anya driver be gine do di jinji na ko ba ko no bi abeso ofem ndi wo so ni be ka chi le ja hyehye no ye se wu ndi ba were won kwa de jakatu wo be tia na ticket ni sie wani na mu se ni pa do so meteto me papa glass no na pie mi wie na de o so ba yere ni ayere ne je won kwa na me wa de ba se ehie ni pa wo nya ba ya no fire ye tinye wan pe ye bie to a obi aka se wa am of because the combo glass ni sa anhine ni wura ne ka se me mfa na go fa ne wo de ne sa no no mo mawu na wo wia ni nya de nya e ba bia wo tenu a fa na wo bia no pa no fa wo si fom ne ye se ba bia wo gina bia kwa da bia fa wo na ko omu nyina be fam de na wi na pia we tena se wo mo ne sa na gya na hye ato na omu nyina awu ade ne nya aduma na we pia we wo dia se e dia wa se ne na de di wo ye hu na emwayen ade ni kura ngwa wo ko hu training dia e so ye smart wo dia se na wa talk ade hu se won timi nya we mo ban bi sit na gidam yeah uye police ni awo wunu sa ta tesi nyina nti na ba sa na busit gidam odo o de onku na fe de on fa da to wo de na wo se so ngun a on bi bo no at least we say si gani eku e nze e bidi ya ntutu e wan se ku an eku a na ato anu ayo foche e she nje mu ozani ade ayo me si o me se bank for no mo suma o mpo mo mabodam no ye wa post bi ma adu na wu won pese ni pa no do no titu sa na na ho mo asole wo fi se tu na eto no sa fo no bi na ya mo mpo mo ko di jima ti sa cry ne ba ku ti scan ho e can even be o put baby am ko first scan mo what I say enti no sa ba put ne no ti ho a ba put front I think say nke be bi na sika no ko a de chiro enti ne na protect no da wo mo akora me se wo masa police ni a wo ga diska be ko le tu anu si fom ade ne yeso bo bibi ho ban e bia one ways alert wo ba ko no mu tu no ni sia na esinanim sei for no ade dia de obi okura wo chate ba misa question na hunu ban card be bura police meeting ma say ya ayi CS won phone the guy upon ni mo ne be ko say ya ebi asi le ro the opposition be apart obi ala yeza da o wa de say minimum mo ha ni kan mo akura be kan ko mbeta always e bia me tu mbon fi say me di o matter na ko police station go awe even your ticket and watch ko no kan test the phone so chate dendende obi tumi ya course resa ni wa ba wa sabi na hye no you know police ni check obi sabi na hye wa hu zari ni da yan check utumi wi da ko du counter but go say sabi we nya ye very tight anka mo menge ti say so ko say menge ti ye ni obi mo check sabi before you enter because any parliament ni telecom for bi number so mbe ma me ko to na obi say mo tim za make man say mo go e fa se bi mo no e simple ko na mo bu ani mo sa na we ti counter nya be power obi an sori biem sound me compare obi ade no wusie obeye no we bia ni ba ma ko be ti magimi e dey say mo menge ti ko be bia mo say security area there zone there o say menge ti ko first security wo check mo say kana mo di be wura bibi ndam wuni pa na wo bibi nche wo and some plan what ma ko counter wo ni o mu ni ma zo obi wo no me bra ko tena e be obi jimi sa ni eni ame o mu sia ene no kre o ka ma fo na bro be bi no wa chate o be hospital sa nurse ni no to wa chate bí àwọn abana ayálẹ̀ wọ́n ti ní ẹ̀fọ́ àdàjúmọ́ ní ìyá náà wọ́n ti ní chate baako náà pé nti na mu kura tuya na wọ́n gyina n'anim ayé wọ́n yìí di akyẹ́ mu ní nsu adìẹ na kuro ní ẹ̀pẹ́ ní yíyọ yẹ ẹ̀kyim sẹ́ yà ẹ̀nyẹ́ kan ní àná ọ̀yẹ́ àní bu ní emu adìẹ o asa kuro ní ń bẹ́ fọ́ ní ntoma pẹ́ẹ́fẹ́ there are a lot of work ayẹ de hyɛ wɔn nsa àmọ́ ẹ̀kyim mu ní adìẹ tòtò ní ẹ̀mẹ́ yie sáà na ẹ̀wúrọ̀ adé pẹ́ obi adi bi ọ̀sọ́ ọ̀hún náà wọ́n yẹ nìyẹ eti na asogyafoɔ ní apolisifoɔ kọ́ n'anim sɛ ẹ̀dá yẹ so yẹ pẹ̀ nkwa yẹn yẹ n'ẹ̀yẹ ẹ̀dá nkwa onimisa apolisifoɔ kura tuo ɔmu ti bi tu bɔ nipa bɛn yẹn no ɔka àwọn asɛm ɔsɛmɛ ntutu obi ano kwa n'enyi obi ahehe mu akatua nso di ní ɛwurade bi maa mu a yɛ mmara no kora ɔmo abu so akatua mi ma ne nsu bi sikadeɛ ne deɛ mo pɛ
na nso ne wo fa mo ye mo ma bo an pa nto apagba de mintimi ye we efe no komo kan tie zo chat me nam ka tro we minimum mo kan tie do te an to ni sound no wa ye shock oni ni obere no bia what you bang is filling station go first can do what case him and you see na so na wo twa aganka wo te sound ni me betima omo so to sound ni omo ye mbe show want man to be granted omo ye efiri ye wa fa the simple akot na moto so simple wa katana ni na da se kuruma de ye o akwa wi na fa chiri etu de we see bi tu na ara driver no kula wo amu break o so to form ko sound obi no yi ni na ye ba we ti ni za na ye gimi yo za na ye gimi obi ye na o de we mo ya de mo gimi ya na ye mo wo fa chiri o tu mi enu anse wo sa bi na se tu na be bia o asa na obi asa tiri tu no duwe na de body be shia ye na ka wo to fon sa wo be bi no sa mo nku abase na wa wo do wo si aso mo ansuare well was it na odi ba na because we show police was and nine na go di do hu ni ade na me hwe afa chiri obeto fom ni ni we papa bi ni na no obi o papa bi asa na obi na wo yi di ba o do obi e no obi asi wo boy ni ba ni page o to papa mi visit ni da no yi sabo nku na bete o de won tensa na ni shutu ngwa jimi go we ni to goto ni to no when just am distance o de we wa wo ye no ba na chibe ma this na wo na no kura botu no ko so no kura za no pi o mu zia driver no esidwane ya na le so mo de ba sa le driver nyom target wa wo show uniform na be pa o sha driver no si hwe ho o de bishop show o sha ya da gate na wo ni say abra na we no etutu no oni police no na driver ni si dwane nso de you dey just watch it carefully o parking ni si dwane no say we no koso no no bie gate na like driver ni hu go bie gate dwane so on that so dwane also driver na wa na ekuro no enti the other boy no timoto no so be car no ho front wo sha look at the scene carefully ebi ma yemi eska ni do to them bi we die mi gina wo kura ashin bezu wow o say ni ba ko ne ko parking motor no in fact esi wo affect oh eno wato form kakra bi ba ko mi ni sa no obi no asa akọnechi na wo nkohia na agede ti da ya ni simple visit ni dem na fi we na be ha o so na bi se be dwane onu wo ko ga ko te no waye tu na no se le do tutu ura di nyankopo esi fo yesere mo ko training na mo fa nkodi agro e wo pie de body ni na be hia dipa da be le dwane kra eno wa chia na wo za no o ordinary bi no ayi nsasi onu ko e conference ya sa tatis ndu tu abone nsa o nka body ndu so so do wu ko se na fo ja na ma no ba so many issues an yam ba so no Abana gane bad distance no shoot police ni no na the odi recover no ye dey ya onu so kan bi so be fa di o ba ba we no ko zo ni se skadem o si prof akof o so moto de si animo yo nti the odi recover no so be he se bi a ho bibi o ha wow o so na ye party animo to party no so si apumatu se be ye obi MP nya eyia to uze ye tomato to awie no odi recover ho wow na ela no mu fi say filling stations ne banks mo CCTV cameras any one na no mo de mo mi so mbe ya dia sa plan do mfa no kwan mbe fa so mbe nya dia na kone dia but also what you say they can be arrested the cameras can capture them akolonfo no mo nye telopa no mo nyine sa onu nya dia na so mo no bi no jonki from redeem kakra tramo ya che no ko bi bia no jo no onya tra so be hu nanim nye ni case onya ne boncha wono nim so betima tu kwan omu yeso ma cross nsu ko divuani togo num sa no ma ko hye wa intimo be kan wasem ye hu ni si ye na ekugwa o masaba omu ombe omu no yare omu we mu yeso so mu fa second nkwasi afọ ndị ọmụ na ọmụ mmadụ emukura so ọmụ kọba nke hoste dị ọba na onye mbebi ọdị adị ebu adị na firi wọ chi bụ ya firi ọsa na na wa hu n'anim ọmụ dị ọhụrụ so ọ na-ebe ọmụ sha abịa no n'ọdị ka mụ ni chawe bi ya ahụ
ayɛ saa ɛyina ɔno wetuma ba bank wɔ saa bɛɛ weeks abɛhunu bɛbɛ biribiara bɔ so ɔbɛyi sika saa kakrakra sɛ ɛhunu duo dɛm a ɔno yɛ first person ɔbɛtete saa nneɛma no nyinaa nsa na masate adwuma wɔn yare o nti wɔn yɛ mfɛ bɔ wɔn ɛni consideration biara ɛnyɛ sie wi yɛ ka nana wɔ sɛ nyame hyira obiara we are very fine wɔ nyame hyira obiara awurade nyankopɔn sɛ wo hwɛ ade we yɛ awɔ sɛ kura gu me yɛ ntoa so so sa woyɛ nipa mmatiri mu nyagina o ɛwɔ nneɛma bi sɛ ɛho deɛ nipa ɛfo man na universe wɔn na de ahyɛ no osuro n'ɔnyɛ dɛ wɔn na kuro no ɔnyɛ dɛ ne ma na busua ɔnyɛ dɛ driver kakra wotwi nti ka kakra wotwi wɔn hwɛ no kwa ɛgya ɔkɔ kuruma na yakoko duro sa ana yɛnyɛ na nanom nneɛma kakra bi so nni ka ho o driver kura no wadwale kakra bi anka o so speed and baby moto ni si no ne ɔte so no dia jiudi ni ọmọ ahun sẹ yẹ sẹ kuruma badamfo dọọso wakasa o awurade okopo mi bi abedi we atoto no wofo atoto no wofo o ti sẹ ọbọ na ọkọhwe bebi a driver ana ọtọ ano so sa to ano so sa Yamini Amabo, still moving on this morning. We are live on Facebook, KUMAWOOD TV, GH, live on YouTube, KUMAWOOD TV. Sam Darkus initiative, Sam Darkus TV, so yeah, live, home. Then I don't pay yet to a swap. Now, Okopiemo, Takwa, Brony be a friend, say, we say joke. If I'm right, man, would you Monfa HMA? Yes, say, and so I collapse, say, about 50, houses and properties, home. Now, Yokoshe, Nema. Betina nyina mo yedua no omotu kokko ni nyina tuagu eburo bolo ba mo waseni nyina ye ne ma bedie nyina wo maseni nyina ye nyashi wo mu bedie so man kan kire yen abai de mrasha ni nsem ade adwuma ma contract wo maseni adwapade nyina ye ne ma enkoro ne nwotwe ye bede ne yedidi kokko ni bi na gu fam o mi gire ho no ye be ye den ene ensa koya no onfa ye sika mra yen ye mpese bedi busumi na busumi mienu ye yere ne ne kira kokko no na ye de fe nkwala no ye kokko meduru ye o man kan fi nkire ye ba ma dwu kokko ni nyina me kunso hana be fiame de na ye be dinda gese yakoto ana ye kwasra hana ye kwasra de na nde enkola be bebe enkola tunum hana me kwasra de na ba no ama obon aban won fe abefa me mane me mba won fat kase mre yes ya me wie mma me ni sika mba pa so wa jame ti enye sika fa manko me ba nkan be bobla nti kakra me nye na me se ho mesa kokura sa kope kokofu asase ado modo kokofu be 10 acres kwasi ade atwa mu yi ano papa kwa me ba fuom na me sa ko fie papa bi twa be wo me side ho flex say bla kokoko na caterpillar simu dwi me dimrika me duru ho omu caterpillar simu no omu dwi kokofu no asase fofo se ta ka ho asumi yadua buro aburo no kwa nyina me se me twa ne mo no nti tofo no so me ba Monday on baba no me se yakoya o ma se dwa buro ni nyina tu agu asa soja to tu beblare ono mu dwi ne me mani agani o mu dwi me kan se o me ye de ya o se o metu eka sika o anka sika mbre man eno anso mo twa bidin keke ono se metu eka no mu ja me ho ntimi da mo ka cha ba ne se wo se yutu no ni hu hia se yutu enya dwuma eno we fa ho che kua mu dia me kokko afuo maburo afuo ma dwi no ono ne che o mu fa sika mle ye me ndani Friday me ba ho na bibia ni ho measurement bibia nka se owo ba yi kwan no edi Saturday gwa na twa mo Sunday me ba na mo dwiri ni nyina to agu maburo a medua buro na bawie ma odoba koko ane banche omo dwiri ni nyina to agu ai sei e ba sa no omo so jama buro na aba no omo atoto de ompare amomo jade aka ho amomo aka nkire obi ni mo hwe ti sa na edi mransi ensem e Ghana eye edi ade de kan se aban na asoma se omunya na se aban se mso omu yi kwa nim se aban na eye edi ye ka che aban an se oso obe odisika bre no ti na obe se adwapade de a ene omre sika pa so nipa Tena mo se mranche mure wi fu na wa ni na mranche mure wi mo ba se be de mranche de mure wi ma wi ni na mo se be wu ani mure wi mo mu nya djuma ya mo Ghana ale mo je ko se no wa akwa mo so le mo fu na wa ye betina nwire mo yedua no omotu kokko ni nyina tuagu eburo bolo ba mo waseni nyina ye ne ma bedie nyina wo maseni nyina ye nyashi wo mu bedie so man kan kire yen abai de mrasha ni nsem ade adwuma ma contract wo maseni adwapade nyina ye ne ma enkoro ne nwotwe ye bede ne yedidi kokko ni bi na gu fam o mi gire ho no
ye be den ene yensa koya no onfa yesi kamra yen ye mpese be di busumi na busumi mienu ye yere ne chena koko no na ye de fe nkwala no ku ye kokuru meduru ye o man kan fi nkire ye ba ma dwu koko no nyina me kun so awu ha na be fe me de na ye be din da gese yakoto ana ye kwasra hono ye kwasra de na nde enkwala be bebe enkwala tunum hono me kwasra de na ba no ama obo aban won fe abefe me manu me mba won fa kase mre yes yes am wiye mma me ni sika mba pa so wa jame ti enye sika fa manko me ba nkan be bobla nti kaka me na me se ho mesa kokura sa kope kokofu asase ado mo do kokofu be tenekes kwasi ado atwa mu yi ano papa kwa me ba fuom na me sa ko fie papa bi twa be wo me side ho flex e bla kokoko na katapila simu dwi me dimrika me duro ho omu katapila simu no mu dwi omu dwi kokofu no asase fofo se ta ka ho asumi yadua buro aburo no kwa nyina me se metwa ne mo no nti tofo no so me ba Monday on baba no me se yakoya o ma se dua buro ni nyina tu agu asa skoja to tu beblare ono mu dwi ne me mani agani o mu dwi me kan se o me ye de ya o se o metua eka sika o wan ka sika mbre man eno anso mo tuo me din keke ono se metua eka no mu ja me ho enti me de mo ka cha ba ne se o se yutu no ni hu hia se yutu enya dwuma eno we fa ho che kua mu dia me kokofuo maburofuo ma dwi no onene che o mu fa sika mle ye me ndani Friday me ba ho na bibie ni ho measurement bibie nka se owo ba yi kwan no edi Saturday akoso ewo jaso rather na ye de abremu sakwade no so ye de beto aso e de awamo na papa mo ti dwuri enkofo brogu na mo sa ti bi san we aka ho ni die kwan so na na do dan kwakufu ado bi obi ya chia no eni Fred ye na nka aduane anka sakwa de otugu a ye no memo abramo kina so bi wa asase no de mo bi so nya aduane wo so man won se enua de a me ba ye hawo okay nti bibi te se banjia onimi se bia 6 months ana 1 year be so oba ye tuwa de nyina na me maduma wo so ko pie aduane agudi oba aka na ma mmeri mu pa e kwa himfi a ye mfa nchewo because on tu aduane mu nkudidi nti ye wo kura se obufu e bi aduane o si asisi na atugu a uma me so mu obekun because obiti ka kredu so asisi na abuofu a otugu bibi na gun ko bi ntimi ni mani ni enti no musuo kese na we mu nyina na de no me bebu mpanimfu edi akonya aboboa no a emo makonya die nya fe uye yesi no osoro no wohwewa na kuru ni bi sukom ye ni kuru ni bi ekom de wo isanga ba ni se yanka buru ni gwa ye ntwa masa ankofo no anke ye ma 2 days mi emfa metwa ngase bi ye ntwa mfa nkonya nka bi fie kwa ni yanka se wie na fe ye dwi duwa wo bi ambra ye be se me wo sikase ni wo se bia no koye bibi ene ye biane ebinim guba bi pe bibi edi okudi ni na gufom emfa so bi amra ma no uwi ata moman sika dia kwa kopata sa nkofo we ke bi na gufom no yansa be ni wo bi ni be ni afiri so angani ye mopa kroni mabuna ye kwan no ntwa bro ni nyina boto do am be nyam ntwa mewe o matwa ni nya boto se chama ni izika ye se jiwade ye de kwa ko menyanka ye de kwa na bana mo dia buo diane ano na fe mo du kwan ko jimni ya do kuru impani foi half enti kuru jimni van ntuma pemfra excavator ni ye betia ni edi atu abranso de excavator bi na ye kwan agoban ni impani foi sizi ne nkobu ba bi contractor ko ye kwan a ngebe tika ne so ye di sa machines na man so mfa ngo ye aduma ye kwan ye edi atu obi adogoko ye ko ye nka so ntigamuni tumi ye aduma no montete koko abiri nyina mfa masabi olamfo na sa yifo monko ata na monfa mo wo man no na munyu na fa monko po man sika metue ni pa we ka minya mfa so wo so ye di agukwa o man no biri man na ban ni so obefele obebro musika akoko ni gufom kwa di nyanza be pa na wana muntu asabita faje aya ye tumi gana mu ono wa so kwa kaza konfo ni singa koko papa o be senesi ahye na so no wa koka ni modi anti na wo dede ne ho na wo tuchire mu ne so akoya so so etan di la ye be sere sa ye mu ye ni krom ensem bata sa akwa le ye nya ni sika koko na modi egu wo kotena nkan na onya moto a nya filling station case ye bi na be koso exactly because no koye no man ni na ni ye anya fe ama no it also be ye obi a woni ne be ba chiri ozo nya fe me ni pa bia wi ase wo zo na bada ne kromfo na fe mi ko firi kwa ma mini problem bi atia no dia bedime na aban ni mo ya ne ya na chiri ba bi no odi na ho ye nyu anko bi obi filling station ya bi akwasi ya ne so
Once na do kwa mom di akodi na chida tama untumi ko am ye di akodi na chida no mo ti omba bi no mo dino mo na ye ko firi ko mfo ye mi e bobra no ye na ye de sa ye se bi na ya me kra ya we see ye ni as minister bi am bi no mo di tuo na godja I will thank God that na you many nam timba bi na so mo no ntimi mo ba bi e polisi na ye mi ma na se bi da facha ye ntime mve ye ya na ye se twa ye ho ye twa ku ye ho mi ya mi na mi mra mi ni anu so e ba ya watch me no papa na ni ma bo ano se kwansi a watch me ya nya ne dai wuti kurum o mutumi se we ya kwan asase na kurase mi afutuo bi nya so wa ha kwan ni nyanye kura no de ne pa ko bia ni koko na aban asase ya bi ba ya kwan ye bia koko aban se koko ya be so bia 20 years na ni ko dia koko o bia unim se be kwan beto ko so wi ani wo de mo njem za ha ya da kire ya kwan ya bo amane e wo bia di zani wura ba se de wan ko na amane ansere no obo be bia mu e di zo bia to le plot na so ko dia bi wo so a wo ko bia uni aburo no ko bia koko no be simi da anya ode obejo after I go so some pesca ma na won fi do wo di so no wa news ka o ma na ma to ye bia tin sa na mo bo o anya de ba pe anya de na ese obi fo ba nya so ye le nsemu e ko ye woni se da ji e be yiye na mo ma fa su bie se me da braje o ko bia koko di aban ni be ye wanya dai jalo be jo o di lebu e ko ye mi ade ho na ko ne to aban na nim e na jin ko bia wo nyama ho ti se ko fu ma ye e fi ja juma wo train kwa mu sam na wu firi nya o si gara aban be train bi mo ba yo we pia to mu ejade mo wa so junu ko tire ne wu wana mo duduo ne ko wani eno ano no o ye se ababuawo na sum bia bakolo na mnya se da bia mo bo ha wona no to na vele tamasa adesu ena no ba bre ne mo obi ye mfa no na me de mi jinye mo obi e kan sa se jenye ko pe mo obi sisi ben si na ba ya da bi ya di esika ye nyina ye wu kuro ni ye ne mfa ntuma pemfa na ayi contractor ko ne nhwehwe ni mu a ene ya ban nhwehwe ni mu na ye no a e kwa ni kuro ni bo so kwa ye kwantimpon a e ko se bia hafu regional capital mo di so ja ho ye yenwe ni na di ke ko bi ju o go ni na ibu ni china ni asem ya sa yi ni ni yo mu nya ye ni be di na ye mu ya bro ni be ya ye so na mu ya ye panifo na mu di so we ye fe abutse e kwa ni de pro na mu ye ko ya santaze e kuro ni ye ko santaze da ko jom ka da heye ba da ko jom u de ye mo nja so ko santaze apre mo di ato so watra da wo kama atu ne mu timi mu sun ni o mo bre na ni e mu dia na agoji ne ni awon be ya kwan ama da ko do ma ya u via kumba awojo ra na ba ti santaze kwan eni wuni e mangwa mu dimi ne wei ma kwa ko bi bi e fu kwa te mu se ne mbu u ye na nche mo wuni e twa ma mbu kwa ya se ma meka che me be let's move on we are hoping so in fact sada ko jom kwan de enye kra bi tinto udu okwo ete woni atasuma so junction and atusi junction tusi junction eni obeto semputo traffic ti mi chisa asepani fo na omudi eche so mo ba omovi yet no people na se twon kra fa wo kra anyway moving on mama main kind messages kakra and from mama na fi no yenko a break even though you're watching the show thank you you said offer you've said it all thank you. Bismarck Sapon says that the police needs pistol, not AK-47. It's too long. Well, Amanko Abortive says that the unnecessary gunshot some police people are shooting to civilians and their girlfriends to death. Well, Amanko Abortive says that AK-47 is not helping police who always are the bank cars because that gun is too long for them to take action when emergency things happens. Amanko Abortive says our offer that guy comes and take the police gun for me. Okay, so you saw police need to so we do more for no more call what me into the other one or buy police need to oh mama mia. Anyway, so he went into the car to take the police from him. Well, cool. Even though they say that offer, I think Ghana, we need USA police officers to come and change that. So I think IGP needs to investigate the driver and security personnel
in the banks. Well, I think Sunday Bismarck Sapon says that the driver needs to be arrested because he could have moved on instead of running away. I think you also have a point there. Amaka Bosi says that car is old car. Oh my God. I read the rest of the messages. I can't really laugh my head out today. Let me tell you, they will continue to kill policemen in Ghana because sometimes they connect with the robbers. Well, say no credit, say yeah no credit. I'll be back after the break to say that. Abba, I need you some new Odi4 bakupa awurade yi na ma ya wiemre mu ni Odi4 Samson kwaku yeboa dodo na friend no awiemfo ba papa ye mpaibo wo kwiada na waye sunsumu nyuma nso efiada na ne kwasi da nso no wode asori checheche apisu amaye kona kohwe Odi4 Samson kwaku yeboa nsekire ne dia wo ye japekrum empokire ben na da wo so konso ben no bonsapia to wo so yinyina bie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa kwantu etutu mirika enkopiem ewo drobu jape krum papa san ehwe ne a woni bie enyanka papa hwe won nyina je mmofrei ehwe won kosise wo befiri ne nase akọ de dadwina ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutu mirika me enkopiem ewo drobu jape krum fre Odi4 ewo 0243 356583 Odi4 Samson kwaku yeboa osi awiemfo ba I need you some new Odi4 bakupa awurade yi na ma ya wiemre mu ni Odi4 Samson kwaku yeboa dodo na friend no awiemfo ba papa ye mpaibo wo kwiada na waye sunsumu nyuma nso efiada na ne kwasi da nso no wode asori checheche apisu amaye kona kohwe Odi4 Samson kwaku yeboa nsekire ne dia wo ye japekrum empokire ben na da wo so konso ben no bonsapia to wo so yinyina bie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa kwantu etutu mirika enkopiem ewo drobu japekrum papa san ehwe ne a woni bie enyanka papa hwe won nyina je mmofrei ehwe won kosise wo befiri ne nase akọ de dadwina ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutu mirika me enkopiem ewo drobu japekrum fre Odi4 ewo 0243 356583 Odi4 Samson kwaku yeboa osi awiemfo ba This is the nation's uncle of Bishop Lumba. He has been in our family. A Koowaa Media na Ocean will KUMAWOOD TV so no. O man no krasa wom to me born kwabini fi anu mo samo of many abre. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Media so e wo KUMAWOOD TV ni anka no kure nche nipa. O man panyin yamfonso aka no kure kire no. Sa na minister yamfonso hia no kure. Na nanom ahemfo police fo soldier obi bia o fa kura me yebone am hia no kure. Bo me na yanka no kure wo man mu. KUMAWOOD TV dai woje won say ya sama tutawia wonka bi ma na tunya nkomago a menka bi ma no fi so mu nyina ya Abraham ma na mpesa me ka kire Ghana se ye wa abrofo kana ma bi a wonim nyansa che panni bi a ma no position aya me ka ya na nipa ntiase ba me mo mfato bi se enne ukokodu airport a e broni kama ya tetene se wonyina ho no hunu nipa kokehye no a wonche no abra ye de nipa kodina wa yetu omo ka omutimi hunu nipa ontimi ditete se kokehye no ho nanso broni kama atimi ditete me yeche no di se wo hwe ya broni kama bi so won faso che panni bi a ponte ne Ghana na kuro yi sese ya na mo se mo be ye ne dia awiye ne ye nyina ye behunu awiye awosia make sure so be Koowaa dwumadie e wo KUMAWOOD TV anopa no nsia ekosi anopa no woche na ebe de insama ekoso e wo social media no na abobo ano ene betu bi apoto so ama won so wate mo host da na so aba live on Facebook KUMAWOOD TV GH live on YouTube KUMAWOOD TV Samdakus initiative Samdakus TV so live announce announce also the insembia betu jani so okay na so say that politicians or say mo me won mo na me expose mu nyina before 2024 elections na enkohye ne ma
Anyi se kotoboka na pre ehwan a esan no na oravo ye nyina ye nimsa Anas Aremeyao Anas aye undercover journalist esmasin hwehwemu na waye abrabi atwam wo de expose ababonten the number 12 ama ne baje ensrepe ene entreha kayeri akompra ko Asen Central MP asore ene wanene bi yemu pa ama ekowi atire no Anas ekosi no court defamation of character yekodi asem ni nyina wiye no na Anas Aremeyao no akwa for a businessman bia anonso asase ho edidimu na anonso Anas Aremeyao no akwa ntwo enti ye de nimsa Anas Aremeyao Anas the CEO of Tiger Eyes they say there wapani ba bi atina awori dwumadi a odisa esumase enhwehwemui wajai na ene yanko Daniel Soria yanko abafo pramano so ha ene ye won na ori ababa tuwo no ene ye jai aje yo eche bazuka eche Ukraine no Russia entokwa omri aboni no tie won na Anas ari abatu won say Anas wants his next documentary will shake Ghana's foundation before 2024 election. Ha! They said the amanyofo Anas person o tell say mon penso bi sim about the sound and tebia eja eba betom. They say esmazi hwehwemu a Anas say why ye biafa amanyofo ho no wari be pie ansani yakọ 2024 election enti 2024 election say betumi e decide who will win 2024 no it is very common say Anas the expose iba about bia ye be who politicians are omutu atwi na just say ye who dream a wo mo die emi na se ye beto atia wo mo a ye timi abomodin ato atia wo mo ye ntu ntia wo mo so ne ye pe ni wo mu ya no ne ba fo o muso a na no so ya fo o muso and say no wo wa abemu na wo nye politician a count yourself out who did dream bi abomodin say we be di nanas onye nuru ho eda wo be duru wo so wo de no na che say wa be hwan wase akonya ade wa beto bedwa srede ama de be pie no na epie and say de Anas Aremeyao Anas investigative journalists they say ore other two dwaro in 2024 abaye who is who why na bakwa contest hey arabo ensem na wo di Anas Aremeyao eken say enye atosem enye wuwu na say eye nokura say expose no wa ya ebe liki before 2024 dia eni na asem ebeba we ya manyoni na wuye bibi abomode se no oba bomode se ubejai se utepu so ya record oria eni na asema ba nyi obi neku antwi eni ebo osi ato onu ana di niti kwaji acherema se bia Anas Aremeyao obe bori tu japa se wasi wokuta afa eni tani obe bompa pa ewo amanyofo akache endi se ensamua ekoso awo amanyofo akache no enye obi neku antwi ai mo angasa mo fa mo adwen bia mo yero mo de se mu beja because 2024 ai ni amoba yano ni abato ho aba mamo enti akoba se Anas aba ba toto moto bia ene na asamosi wadi ase orofo we ne nsamua eje bra wiri di awo abafo bramano so ebra Anas ai wo ko pie mu awo interview so DW Africa wonu no go jeja ensanu ato wo se die adwumaden pa na 12 no kura de na ayaketua bio 12 no number 12 ni de na ayaketua bi na we de emu atele ani mu atentumpa enu obeyi ede ato enti yebara ni yebakwaso yebatwen ebra obe premium eya expose no na yenyina yade yani krotwe wisi ayehwene esantemo adimu adanse ahwe amanyofo a wo di Ghana dream na nso mu tu futuro ebu yani Anas warebaba banye se kotoboka na pre ehwan a esan no na
ya la nya go ponhira no adwuma ono so ye de aboa Ghana okay onipa bia o man da ho na o select bibi ma ho se obeye de aboa o man Awurade hira o okay ni mo select na na adwum bone kwa so ene se mepem ho anya kwa so a Awurade no me ba wo so anu aya na ye wiye okay tinya woyi o ye ne se ono so bi bituma ya aboa man Ghana na afa ne ntuma pefra no body nyankopon hira no kose o wadum bone bi na tachi no ditu ana mo te sa de ene Awurade be yina se atwede ma hwefo mo na nipa nyina hu se na wiye ni nti ono na wonne nkwa adwene o se nya wo ye no ye ni behalf of Ghana and I will be here for ono na afi ye hunu ne ekoso ade ba ko dan minim ne se ye tia na obi ye ya camera ha ene se ye be ye hunu kromfo no ro acho ye be che kromfo na ye mva matu dia se munyina ma hunu kromfo no ba next year ye be ka ho asem o dia asem na se because the bia na ye ya o kan nyina ye nim ti ye ya ti ye nya akire dia na ye hia ye meeting na ye de kire se ye na wia no afele ne wo ntue no mu bia ye de ama no ala boko ko sese die aso obi a woka ho bi enim bia no hu pe bibi ma na yini die frima na asese eno ya de ba kwa menti na se le pa bonten wo hu se wo ka ho ana wo nka dabi se obi o wa wadi ngobo bi a esese ne so di gai bi ne ya me hu de ba ni ya ko so ansa na aba enim bi otimi di businessman bi ko hia di bribe ko ma nya na nte di ya za na ndi no se wo no obi en da je fe bibi sa onya aka se no ade ana akọ ne be hia me hu ni you want to translate Tracy so no businessman for you don't want to say ohun bibi o say obe expose omo aha ti dan ya expose no say me ti na say me fan so ana so obe expose presenters ma dwene nya me say me ka ho ba de bebe me ti me say na me ye bibi a ma me hwe ye o ni ma me nja de go jam so ma de ba so be fe bibi a me say yeti ya obi ye ya kama matwase enya ya zamtrefo yes ena yesu obi enye nhwehwemu bakoni ye nhwehwemu a recent yesu nim so obi abel kama asa kama na ode bre wo no se ye no wo ton na efu kakra okay nkomo na ebe dodo otiye bi ne yesi ye pe nhwehwemu no ye be start ya show ana ye be ba ma ne yese se be ya chi obi a kama sa wo ye mbe show because ko ye ne yo ton ma wo dia na se wo ya tena ya bi dan ya me ton be ko na ya fu ni ti ana nya ne bo ya fu ni eduma mu akwa ato iPhone ne ya na atuase akwa bi ato kro de dia ma obi otesi ya keka na iPhone sei na ya dey use na ya mbehwe okay o dia asem na se nti so be so wo hu ni pakura o na aba start first akofre ni pakura o ni aje na na no se o be fa na vo so ye save na o nya le unye save anase de me american ni odi kan na ntachi de bi antachi ba wo ne ko ye business transaction bi e be se be ye business wo Ghana mati asemi hu engine politicians na we way of trying na odi nya nipa e dey say was what dey explain bi mu ba na me to na me politician na me na hu say obi afrem na nsia so ni be business na business obi ma me say nkomo ni mu nya ma me ye me hye e dey start from me from business partner kuro na wo ba no bi say onu ni a jo je no ni e ko so no what me to wa kwa yie design na ye de go ba sa fe ro ko bi atia enjerese no onya achingofo kwa watu omo otunazi one day na ye premier na aba dibako ka obi ayehu na kuo na fa ne ntuma pafra na kokobombo mu dia de na so omunye omaduma yie na wunyi bi mfiri na mfa bi nchim amoa onti asie che daache menya sure so be se me boko kwede a me de maka ne general se me expose o enti no wa wonim se wonya hwede a fine se me body say bishop may expose you dan ba info bi say emu obefa me yira e woni tirim exactly indi say we ya adwuma bi na se se bita pra go die obi nya yes a won say agenda ta akiri okay so go for bi go because o ma ni no mo say no na o fa to so ga go ewu mu awo ma wa konya but na se bo amane ye okay no be tell say makwa konya na enso mama mu wi a na me ba be bo mama ne ye bishop na se bibi sa yes ana basa go for sta ja afro so ne ele ya gona jiwo obi da fe na we ne center be ne be ko we die ye ana won kura di join bi enimu e fa mo no ana be fa jire eyi na wo kan e genjo so de video we ne re kakra kire wo e jira we me aya sa akura na de be kire onya papa no enso no no na enso no no a ya kwa na jo matini nka betimi na kasa ma me se aso wo bo aba o mo di akoguye because e kuro na ese ye we no bi personal business
sabe wo ananse no na wo business bi no bi no wa ko na wo da wo pa so oka o man no ne yese no eji out sabe sa month year no a wo kan na nniam adodo asa ya kan ho na se ye na be ka je se nipa we yamfa so be le wo so eni se nja kan je nipa na demand se no na wu so bi atwo bi be koku no ba de me twen ya wu ya me kyerem se we le ku no eni se nka be kan na ya de akora na fi ni nsem no ye na nyansa wo edi ara se aduma de wo ye bi ato wu ni ye na mfa nhira ne nkoso mra ya brabo all right enti anase de na ye de atidwa e de ama wo no na enura the best story wa ha concerning Avram Ben Moshe asebi so sebi nya ni twotwo mutwo a ne tie ohu ya ne se ababa wo ko gina date rush na okwakope ekuru ho na Avram be ka se ye pa me na ne ofa ono ade na futi se me ede ma no na ne da story ya be ma na oba no ekonya ro date rush no se baba abonto be ka o so se obai efia dragons no efia dragons enyim se 2 weeks or 2 months so I start to be corrected also no onye responsible for that eba no ya Avram dia enti on fa ko enti we obaba so aware no ana sebio obama efia dragon akowo na Avram ajeleba no na be ware ana sede ana relationship no omo de si wa ehwe video ne ma. You see, I'm not stupid. The fact that somebody is silent doesn't mean the person is running away or the person is weak. No. I don't just go and open my mouth and see nonsense like that. And I know there are so many things that are going on online right now. I won't talk about that. My mother is a pregnancy. So I'm going to say it once for all. I'm not responsible of the pregnancy. You need to media, but I'm not going now from a way because boy will live and say, well, we need so I'm to make you about today and every needs and media check guy. Hey guys, hope you are all doing well. Well, I decided not to talk about all this because I believe that things that happen in privacy should stay in privacy. But since this info is out already, I still decided not to talk about it for the love and the respect that I have for everybody, especially my woman. But this morning, I've seen a lot of your comments. I was very surprised opening my social media handles and all that, seeing people saying a lot that I'm trying to run away and I'm trying to refuse to accept my responsibilities. I'm not being man enough. I did the things so I should accept it. So many things. You see, I'm not stupid. And the fact that somebody is silent doesn't mean the person is running away or the person is weak. No. I don't just go and open my mouth and see nonsense like that. And I know there are so many things that are going on online right now. I won't talk about that. My mother is a pregnancy. So I'm going to say it once for all. I'm not responsible of the pregnancy. By the time I knew my woman, those who know the meaning of knowing your woman, they know what I'm talking about. By the time I knew my woman, and when I see the age of that pregnancy, it does not match, the calculation does not fit. If I knew my woman maybe a week before, or 2 weeks before, or 2 weeks before, I would know that okay, it's possible, but actually the date does not match. So please, that pregnancy is not mine. You see, I'm not stupid. And the fact that somebody is silent doesn't mean the person is running away or the person is weak. No. I don't just go. Brandy, Amen. Because need the ho. So the niate. Fine boy. Yes. Dina ho ofani mi suban se. Sir. Na ade ye ni guase ye man se be man mu nyamfo si na baby sa na akore o girlfriend no en sound. Oh ya na ebi mu da akwa fame. O ba wonsu ahu nyansa. Because me call TV. Ano ne nkwanshi a wakohia no. Eno ne asem. So one ne nam na ato bo pe ni twa kwan ko ba na nim ni ote a ka be hunu se nke e de kra hia na mo ko se chama me de akọ. Be de ko fa enti aye so cheap amount. Cheap ade bia nso so yesi hwehwima de e kosoro. Eno bi nie. Na ye ni guase no ya wo de aba be da wabobo ano. Ene waba be kasa kama ye bo waba so awani munyam nyina be da social media nti no ba afufuro bi ba ese nyama na ye mo mfa hwe ho abeye calm down ho
na no so abaye nsem bebre abeto mas film na wokope na fe de de maka aka ho iti guardian si life mu da no ababa be hia bibi etesa anyefe je wadi nyankopon emfa ho nche no na wo hu na mo ntum ko la wo die wo kasa wo pro ba wo mre wo ba bia ma ba ju o mani ko akọ na ato so wo na wo sipi bibi ba ba ye ola intimacy no wantini jimi so no mfa na ho ofem ko na nim na bibi anye fine we bi wa bi so mo abo mo so na tefa ho nti ono no we sa metenase wo aba ko hwie wo se ba ma bi ahian no ahofem so wo kakra nti na me fa ha e be fa de amame omo na ekro di se woni ba bia wo kwa yi film na film what is film in the ba me to bo brain the risk and equal famous person what you say dia yem to ya bo nye di gidigidi ni yende na ni kapra ba so be na wo so nti awadi insurance wo yi no ho afri ya we ya be dia dance se me wo fa se abnam wo ntwantro achide na bo na nyim no ampa emo mbokin atene ya na etima chechire no amasa be untimi control no a otutu ana mo bia esesa nya meka ache ni na ne se yapo e di amanu mo onye afedo oba na mfa nyinsen no wonhwe oba no don ka so mfa ma no yes on va wan on ka so mfa ma avram no rebele dia ma avram me the best make an say avram sinedia and I make us say oba and a be me so about want to say dia which means avram is right and I walk say oba no opa onfa nyinsen me ma avram nye me ga zo opa mo me avram mo ha yes wo se ma avram enyi and I make us say ma avram nye no so oba no ka so onfa ma no ejingo wanye makọ de trasha ba ejingo wanye say dia na man na madre yebe no ala me na me ntiwasi dan wonje maziye okay me no na nyem unza me dia okay o jam wa ko de dry say o ye boy wuni obi etuma kwa akonya obi ani na tia mo no wa yi biso esusu se nko no na ne na nyem ana abram na betu na njo say ne dia na abram be me akolo mu omu za ampa ani ni abram ka ne ampa se wo ni obi na tia nyem no dia ba abe me na je which means is oko de fi guy wan ka che guy so wanyem okay na wonyem ko ngare timi akododi so ka che ni gbaga be ma be na be die and I'm saying say ye analyzing ye wan ka che boy yi say onyem but say avram aba tia be kana guy na ke and a guy no matu was perfectly and you no brother yen yes na nyem dia asim ko ka che ni sa na nyem dibe ba na me abetena wan be pe wan ka take say ka guy ne be boy gusta na ga nye bo guy yi dia and I'm going to abekasa si avram abekasa no and a guy you say akwa ya no nza mu shia wa month ba won 4 months okay ndi say nya me dia ejimi so ba wo ye ejimi ntina bi ndi fa na fe na abekwa abram ho eno ni asen no no so ye okay matwas ye wiza akura lo so wu pe ma me na yi na gu aban nche no because ye wizo wa eleze go lo de de no untimi unne wo sa we nya topic la say no topic na the hospital yen jake na kura say no we di aban ni be bi achi oh my isi mi pe mini say bi che mu say ya ankanya ka aban ni be bi achi me tin say oba ne kwa na ye ko hospital ko ya de ko yi ba no ye ko na ye wa wo so be ko ni kwa say otena wi ase go ye ni sa kwa na ye next president no be ha no wa na wa ko jimi ji fa ho so die to wo so na bre we ban na won to the school fees na wuzu wajimi na nyeti modin a atuo bi a mekamen wo fa asem ni ama anoma asem a na ema kan ya woni da ma te wanyemo ka won pe no to bo na wuyi a fa ne ba ma no mempew ko wa yi ne ko nya o boy ana se ga woni so ne na nyem no se me da fat enko okura odi ase ana ka tira no se be ma mempew ba ne ko yi ni se bu nyame ndi asoka ne ko ya be ma fofura openefa obi ni mo ani se da wo yam ko program na wa ko bi akanya ma be me so che wo ni awie buso obi no ma ti mo de na no de ne ya na no de ne anu de ne ya wie buso ukuru be kasa enya ka wo yam nso apretani still enyo no very boy dia very boy ani agoya za awie ni we ya otwa na e bi ba da hwe no no he no ijabla mu bra ya omu no anyima ma no na wo ya na yese ne ba no no ye proud on say nya na mba na pege na bu nya ta chi no ho a na ga o bi ba wonim
utu tie statement na waka no kure wom osimi de ni sɛ nyim sɛ mene dia ɔde ama oni bafa ba nneɛma a wɔne ho no wɔmfa mmerɛ me ɛkyerɛ sɛ biribi akɔ so anokora asɛm no wɔka yɛ no sɛ bisɛ bitafra kyɛ ada ne yɛni ama no bi aduru adeɛ yɛ anim gu aseɛ saa ɔbaa wonyam na nkɔbaa no bɛrima teɛ kora wofa no akyini amhyehyɛ kakra wom na wode wonyi nsɛ wewe na wale yango bɛyɛ bɛrima bi a wotiam bia mɛnware no ɔmmoa wo woma wale yɛ wonya ne dene paa wɔnam nsrɛsrɛ bɛrima ansa no wadi. It's terrible. Satan will continue to punish fake ladies in our lives who always actually pretend they love us. If Amankwa positive, Amankwa says that, so you want to tell us you chopped someone's pregnancy lady? Wow. Amankwa Bossy came back and says that, Ohima Dayan, please don't call this guy bullion fan. Otherwise, I'll be angry. What kind of system are we living in Ghana? No. If what is a sweet Diane, you and Bishop have a blissful weekend. Thank you. This will be for the say good morning, my sweet Diana and sweet Bishop. This from Nukori Evans to say that good morning to you all. I'm watching your live from Techuman. Bono is raging offer. You said it all. We don't actually normally think ahead of the future. That is Ghana for you. I have a caller on the line. Hello, good morning. Hello, Dad. My Joso, good morning. Hello, good morning, my Joso. One call. There are more every to my car. All my Ghana, my every amount of money and then we shall go for marketing. Whatever can they also not care. I'm going to get them with that. Just a marketing of people. Or the top of the future of the youth. Of course, Islam. That is people like you. If you want to get a couple of that, I'm actually the best one. Then I can tell you to be a very satisfied. Hey, you know how? What you made me say? What is it? Hey, they are not other people. Oh, so the baby, and so we do say, what you mean with that money? It's not a hundred. I am married. I don't know that. Oh, there will be a whole bunch of them manifesto. If you hear me, oh, well, I will be talking last year, we did it also at Africa. That did not get up to do better. Let us hear about the other people. I'm about to go to that. Here I know. The show can to the fight. The show, there's the call parliament. Then, we have the call, and that is it. Then, the better one, I will put the I don't want to go back to you. I got a part of the car, and we'll be at the car. Like this one. Just one man into the street and the one day. This is not one of my and I have been to the and the place in my market yard. That was I can see the fight. Market. Who the hell are you? There's a good thing. If you are a little better, and then I'm when you stop. Let us say hello, good morning. Hello. Good morning, Minnie. Good morning, Osunana. Osumpacho inti wa no pay. That just so. Osumana so kakra ma me na me tonka yi. Police ni o we anko ya betre de lo pa omo pambo no omo pambo nyawo omo nya ko ko ma so e ko tu le ya o fa ko ka na o ko tu ko mu ya ma tu o ya betre o na bi ni ya ana ka le ya o nya ka ka nya no ma papa ye ye wa ga ta o ni ko ni ye ni ba ni mo ni fa o pa ko and I was okay, may I say, I went to me just to my more line and to me a great. So give me a call again if you can. Have a caller. Hi, good morning. Hello, good morning. Hello. Okay, Ono saying to me, engineer, so you can still keep trying. Utoma, you pick you up. I have some few minutes to go. Hello, good morning. Hello. Okay.
honestly ends me and so I have this message of a caller. Hello, good morning. Good morning. Good morning. My Joe Sumido, Pacho Mwanonko. Yes, all right, read up Pacho in Tirano pay. Okay. Aku baca dulu nak, semua. Itu dia tidak ada. Sah. Yang pasti, anak dia konten dia mah. Kamu pun juga ini macam. All right. Yeah, that's it. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, my dear. Morning. Nyame adome ho ye na oswe. Mama dah, okolum bawa cara mama tak. Actually, maksudnya mama dah, okolum bawa, okolum tapi apa? Mereka itu jamu apa? Mereka itu dia yang semua nah, okolum dah itu nama ini, nak dia mana dah? Apa nama itu? Malah dia teman cak. Mesti dia ini yang saya hati saya ini. Itu nak sama dia yang sudah ini. Okay. Mesti dia teman saya ini saya. Wow. Jika saya belum dapat, mesti kalau yang nampak. Ya, saya betul jamal. Betul jana wafa na one no action come on. Hello, good morning. Hello. Good morning, my dear. Pacho din baby after me free. Me di me kapasitas me. First thing you want to pay. Okay. Na itu pun dia, bahasa itu pun yang saya pakai orang yang ada. Itu mau apa yang nak buat apa mau buat. Sebenarnya itu dia ini mana tu. Itu yang dia kan mau dia. Itu dia kerja ya kan. Ya apa itu? Ini dia apa yang ada di mana itu macam mana sah. Ini apa tu ini saya. Yang tu. Kalau ini kita mau beraya, ini yang tahu kita jadi apa? Ini dari apa? Kalau kita tahu, apa yang kita sampaikan, waktunya kan ini kita perlu dunia apa? Dah, apa? Yes, saya Regan. Hi, good morning. Good morning, sweetie. All right, Pacho, do the same. Sasa waenziwe. Media okolum baka na polisi ni kama namtaka mtemi. Okay. Polisi ni siana watu na mtemi. Sasa hiyo polisi kaka. Mara sana esio obesia obechi kwa diabana. Ni polisi. Mekrego kwa hapo. Jadi kita nah ini soalnya dong kita mau nanti awal pesan itu bisa ini atau ini orang pemain nah kita mau apa ini betul itu tidak semua apa orang aku betul siapa pun yang betul dengan ini oke itu dia tidak pemain because ini nanti dia bodoh. Na polisi wanafanya kazi msieni. Ni mama ndio mema na polisi wako kwa nini? Yeye tawisha wako ya tena. Ni kitu kile mama. Wala kati ni kwa kutaka kumanya. Mimi Era 6 4. Hello. Hello, good morning.
Hello, good morning. Although we didn't be our friend free. Yes, friend for my into an opera. Obama or Mono. I don't know that I need to see it, but yet you are only supposed to get here. Hello. Monoco. I'm the commission, you can not to plan to forget me in the Canada. No one. It is limited like me on no. It's your own Yate, last people are doing 2 minutes more for me to go. Hello, good morning. Good morning. Are they room for you? Didn't baby are frame me free? Alright. Patch on one okay. Ghana training kind of that my that no think of for fact no to see from land for the program kind of that in na gan the have the no at the idea often to people content no, we go for the way I can see people think about it, and give you a little trouble. Like, man, it's pretty dangerous. It's a movie. I want to yes, so yeah, that's it. Me fako baby. Okay, last call I'm running quick. Hello. Hello, good morning. What are mama? No sugar crama me. May you want to pay? Uma maintaining kind emphasis or near ready say or Becca fair and your man is so calm. Send a bit so. Okay, the child of the part education complex Jumawano, Amachia, the whom for Nana Yabuel for back. Onipa bi aya wo pemi atemen kan no peso hum no mara kasi school park ye bompaye wo ho ndi akina Saturday nimle no nso ye be hia boye nsema bompaye dudu oba kasi na so hwe felumbo bi abekire obra na ye nyina mo nsem bompaye awade nhira wo bia. Wow, thank you all for watching the show today. As that KUMAWOOD for the Naya board Japecom Sasso and Champions Travel and so forth. So you better mercy for supporting us. Nyame inshamuna. I remember ya your Jada. Enjoy your weekend. Bye. This is the nation's uncle, Bishop Lumba. He has been in our family. A Koowaa Media na Ocean will KUMAWOOD TV so no. O man no krasa wom. To me bon problem is anu mo so mo for mani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Media so, e wo KUMAWOOD TV. Ni nka no kure nche nipa. O ban panyin yamfo so aka no kure kire no. Sa na minister yamfo so hia no kure. Na nanom ahemfo police for soldier for. Obi bia o fa kura me yebone am hia no kure. Bo me na yanka no kure wo man mu. E wo KUMAWOOD TV. Right, what do you want to say? Ya sama to tawia wonka bi ma na tunya nkomago a menka bi ma no fi so mu nyina ya